Totokana i tavi se roiarto mai Sertaki malakai bua se rau te koani na wongando moni, wongani ua ke kau. Koto me kina nangona ni sa siwitongona lima na tini ka dio na miniti au ni taka ni uni mbula binaka tiko ni taka talangani rongo binaka tiko ani na mbio liwa ni radio mbulando wata saving ana vano ni sema tiko me kina ke wakao ni sengai sema bo tiko mai ke rete ngā ke rau ni uninge wa sia tonga ni na nonda wata dona like dona share ke rau talangani uninge subscribe tiko kina ni to YouTube channel and dua na vivu ke levo ya kena ngarawi tiko ya ni na nonda programo and vi singa and ka walu ni singa ni vulo kosita yeah vita tonga more than a month ago just a little over a month ka walu ni singa ni vulo kosita ndaga i andro me kena nda sarungo dana i tukutuku waka dirlo loma na kena kama na koro laina mai Maui. Ia, da kila kede sen da sarungo da kede na itala no ni kamo ya wakandomo mbula ka lebu sarer sa mai wakalenga kina non rambula senga walenga ni beira kara sa mai mate sarange mai tuya ni irna ndui matabu vale sarange sangati kongo me wakatau doka takitali na non rambula tamani dhaka duana ilako mbalabu yang ana kairo ninda na kaya. Ia, sembera ni senge oitinga ngo indona bula bakadada with tonga ni singa kawalunga ni singa ni ulo se vitambo ya men dua binaka kina na bula ngo senge katin ka ro ni singa ka vida na singa sautiana singa baka singa tambo singa baka rombuka ni busotiao kanda rongo da kina na une mai Morocco. Wakandomo bula talenga na ninda waka muri tiko na uni ya me adhoba tiko mengo e rono dolu walunan rau na leo ni vanua wakandeitaki ni sa ramai wakalengai na non rambula o tiasa se ietunga na wangangara na non ramangara i tiko ira na weka ka sangai mai tiko talanu ira kara ndakila na ke wakainda waka muri tiko dana kila rawa na wakaloloma lewe era lako dhuruma tiko o ira na leo ni vanua mai na koro ya mai Morocco ka tukuni na vira mandanga ka sa seanga sarangana vanua merna tukina merna laki tiko kina ke na nda sakila ni ndau ya dhana dhangi lamba mai viti sena wuluwe na vikawa ya yango me ndage rongo tiko na kenri tala noa na non tala noa tiko mai o eso ka sara mate ra wakandi takanira sa mate na nonra leoni matuwa vale ndona maramo ya e walu wakandua na nona leoni matuwa vale era sa me kautani na nonra mbula ndona ka waka dirlo lomo waka sarava tiko ni kuana nungu wawaro tiko me o ngole mai daka e tarai o saranga lulubu waka liu saranga era nungu runga nge waka samataka kenda andra na mataka Enta donu nga menta waka binaka tiko. Menta waka binaka tiko ni soli tiko ni dengo ni mbula e raunin da to yandra talikina na ndo tal na mataka to redir na ndo to leo ni matubu vale ke wakambe kai tu tiko Amerika si Australia si New Zealand ni to se tiko wata tiko na borborongo to se mbula tiko sombeker vikim do mai viti do si tingor mai viti na weka ratu ani na vi vanua lilio so enda sembula wata tiko. Ando na ka don menta na waka binaka tiko kina na ve mataka ke de sarang baleta ni na vika sa ya tu na nonda buru na ngonongo split second na riba ngani mata roni sa ali so weekend to roni na kautani na nona mbula indu ai watu ya na nonda tu tos na visinga o mambuta yango na kai bimbikina me toka ko ni na boso waka samataka tiko let's not take each other for granted me toka ko ni waka wale takatal na nona mbula indua bunga na ngona o kenda to mandanga tu nonda to leo ni matabu vale mandanga e leo na ngona kenda to rau ni to libi na katali virna tani senga mandanga ni to waka binaka takira tiko mandanga na nonda to leo ni matabu vale mendando tukuna na vosa e waka yalu binaka takira leo na ngona to sandu dhonru tunga i vale to vosa dhonru tunga virtu i vale o tia dangedu laka ni tumba virna tani dangele binaka kina andali vosa kina waka malua ya na kambimbi weekend to mandanga i vale ndondonu menda to kila tiko to
tabuta na bosa me wakaburea mai na alo vinaka me wakaburea mai na alo ni marau kena alo ni wakabini vinaka that we're happy to be in each other's families, in each other's lives, and dondono me na watiko ana nondo tui tostose na visinga balata ni ke wakatu raiwa buliti kenda toto sana reida tunga na wakandoma mbula ni mbula ke na vekai so e rauni na yado e na sauriba ni mata e rauni sa andua e kaukina andua e sa mate se mani dua tali kaua wasi e tiko ni kalak ngai balimbula gai rongo mai ni sa musu na wana e tu bina katunga da virai tu da na numa tu ni se bina katuna mbula kenda tautu senga tu ni kila yana kambia ka u bia wasi e tiko ni na mbimbi ni nonda to waka mbimbi takatiko na nonda to mbula na visinga kina nonda to waka matu teki kenda to tiko na yalo ni waka vinvinaka me to mbula takatiko na to mbula na visinga me tiko nga kenda to na yalo ni waka vinvinaka ke waka mandanga enda to vedun rubi tu me oti na me totolo na nonda tondo yalo vinaka me ka kosoti ni nda to dunru tu sa le waka ya tu so ele singa tali kataraba madha kataraba bula kataraba tu se dunru tunga e tu se kota tunga watiki kento na dunru dono me tu sa dona tiki no volta be tu koni tiko me mondau me totolo na nomo yalo vinaka me ka kua ni kondo dhunru tu me sa balau tundu tu na ngona balau na nomu dhunru senga ni tukuna tikani na tikini voltambu word for word yan doki la dona tora rau tiko na kausanga tiko me uase ayani dona ka ngai au tora rao mai na nungu wakarongo the tiko wakamure tiko nei tukutuku mai Morocco ni sa tukuni tiko sa tukuni tiko ira na dauwe bueti ni sa bobo leka sa tiko na ngona me sa lidhawa kina na nonra wangarai u ira karase ali tiko ngai dhabuta mo koe na 72 hours ni itaronga ni o koe wakatarongi koe tiko do kila wadhawa ni sa ngona me sa dhengu kina na wangangara ngai tuko no koe na nito na lawa 72 hours na ngone na wakaidhuri tiko ni kina na wangangara mena laki vueti me kina indua se kilai ni se na rao ni nambula tiko indua within 72 hours ni geli sivia na vitu sanga bulu korona ya wea sana wakambeka taki sartik nga ni se mbula tiko koe ka se aka yali tiko sana rire sana matimbeka vatiko ya kau kota sarmai nungu wakasama nandua na kawandu se tiko ani wakawasama o yana 72-hour kit lewu na bonongo Amerika da sami tiko na bono lebongo bambu tamai Australia talanga New Zealand England na tukina na 72-hour kit na dava sarmanda na 72-hour kit na 72-hour kit o ya na usually it's a bag ndo na kato na knapsack maleta me do rawa na no motoranga o dola vivi na tiko na loma ni katoya na veka kede sarenga ndrewa indua me na mbula tiko kina na loma ni vitu sanga bulu karuna ya ua baleta tukuni ya na kar sa dhaka tu na kenandau ni na torre vitu sanga bulu karuna ya ua me na gaiadhe ani na veibuke nandua na ngona ni lenga tumbuko so waka ndarida tiko ngo mai Morocco na une mai Maui na kama kila ke waka ni sa kama ke denia ke waka limbula tiko indua na bonombe kana laki waka tiko kina se sana laki waka ruru tiko kina se sali tiko kina rauni na tore tiko waka dhadhai vitu sanga bulu ka ruane aua tolu na singa menanga iadho ani na vivu ke boa within the 72 hours rawa ni kombula tiko na veka tiko na loma ni kato ya ka toko na tiko ni ana 72-hour kit ke wakao ni na Google taka na 72-hour kit boli taki tu na vivu no iso raw ni otataka nga online raw talanga ni boli Walmart boli taki tu Walmart na kato na dona kato ya roni rombula tiko kina na veka ke desar ni toko na tiko na ka ke sara oka kina na kakana na tutubi na wai waka samataka mandea yo na kato vatok ngangona kena livu na livu ni kato ya yo ina loma ni kato ya tiko kina na wai roni mbula kina indua na loma ni vitu sanga bulu karona ya ua na wai na kakana na veka ke sara ngai na ngandraba indua bau ya dhamantanga ngo sa kila na viambakir to era waka bina kataka tiko na pakatangende ni kato se na veka ke sara tiko na loma
ni kato ea. Sambo iadha mandanga e na charger. Tiko e na loma ni kato ea se na battery, se na dhina liba, ngo na dhina liba e koroni wiritha ngā mo charge takina wiritha, e rauni ko charge takina no mutaliboni, ke na veka vau ea. Ke wakao na maninga ndreba, Iana veka ke de tiko kina na wai, e tiko na pakete lalai wango na wai, ka tiko talinga na tablets, na woni kau, se na wini mate mbea karoni ukai. Na wini mate, me kona mbita ka mande dona vanua i ko sali tukina, ngai vuvutu na wai, se ngani rauni o ngunuba, i koroni mbiuta na wini mate ea, me waka sabasabata na wai, me rau kina vi ko mo ngunuba. Iana veka e so, waka dhadha sarakara tiko e na lomani katongo. Dona kato e roni tiko kina e na iaia, me raumbula kina rau lewe rua. Within 72 hours. Ndo tali na kato li reda tiko na vida na madha sauti e tiko kina na yaya karoni ndo mbula kina lewe wa. Ndo ngana kato li puna abisake on rekinga lako e tiko kede kina na yaya kede na ka kede saranga yadowe na waini mate na plasta na wakandreti tiko kede na loma ni kato aro nirto mbula kina lewe wa e na loma ni vitu sangabulu karua na yaua. So nangoni ko rongoda kina na vitu sangabulu na 72 hour kit na numa iko a rongoda ni na radio mbula ndo vata ni viva kongeti tiko nangonongo menta saka ko tali waka wele tiko nda lako yani woli ke waka tiko na motoka, ka manda gona ka ki tondo wei tal no taka wakalibu i wale, men dua i tiko i wale, dua talenga nomu 72 hour kit, mbita tu na nomu loma ni motoka, mbale ta senga tu ni kila, na nonda wila ka ki tu na visinga, wakatala kine bano ni daka, ke waka wenga rabi tiko mbeka wei mbumbu se wei tutu, dondon talenga, me tiko talenga wiki mnraman roya dua tu na 72 hour kit, because you just never know, 72 hour kite a rautalanga ni ko kata kina, e na loma ni nomu 72 hour kite ambale tango na kato roni kon rekinga, rautalanga ni ko kata kina na wakami ko photocopy taka kede sara na lave ni nomu laiseni na kamanda na nomu insurance documents na nomu debit card na driver's license na passport na veka ke de vai aroni ko dakavanga dona ke ni lave ke waka e senga ni tiko na no mutaliboni bele te lebu talanga ngono go iko saroni mbitanga aroni o tambaka tunga na kai na no mutaliboni save it on your phone do talanga na kaya ka da waka binu bina ka takatu na matangali taliboni sa tu e ngono go ia ke waka e senga e rani ko photocopy taka ke nga o ya mbita bina ka tu bita tu e na nomu kato na nomu 72 hour kit backpack. Ndoi wale ndoi wano ni daka. E songa na kala lai me rauni na waka rautunga kina, sin rauni do tau tukuna na gonongoni, oh ya na kai adu tunga misanea. E sei buruburea, sini na adu wikito. You just never know. We kendo to mandangangu i California, i San Francisco waka bimbi, endo waka bimbi taki tiko we kendo to e na gonongo na uni, me to waka rauta ki kendo to tiko e na uni. E rua na vitinani ro wakatarongi tiko o reirao e na noa. Ro wakatarongi tiko mai ro li sarvanua i Morocco. Ro sarvanua i Morocco e ngi tuku no ro lako ni San Francisco. Ngai kai wakambula i rau ya. Tuku no rau kila ni kiro lako mai San Francisco. Ngai mai San Francisco sandu kila i tungo na vanua e rau ni na yadu kina na uni. So they go through drills na earthquake drills Me ra wakatoba taka tiko na kai rau ni endondonu mer na dhakaba ke samani adu na uni i San Francisco. Iu kila na dhaba na nonro toro tiko wakambimbi na veka nei wakaro endo lako tiko mai na nonrando wakabubuli taka tiko na veka so endo dono menda na dhakava e na ngona ni lenga ke samani lako me na uni manda veka to i sanango e la ke wakambula i rau saranga na vanua ro lako tiko na mai Morocco e na nonro la ki ngande tu. So ngana kairo ni na soli waka sama tu veka to ke ningeli rongoda na 72 hour kit se mani adon dona lenga na numa lista le mai ni o arongo de ani na radio mbula do vata do talanga na ka au kilani go do na nungu malumalu mu levu talanga o ya un sandu kai tiko na veisinga me nda tawana tiko na nonda benisini
nindan reva tiko na motoka na ve singa da laku tiko ngoni sala dondono me to wakatawana tu na nonda tu benisini me sina itu ngai na vingo nai me kakumanda ni ni lele sombo men half tank ve mama baleta kala na vida na bakisau ti to aride tiko vida na dangilamba ya tiko na ve se mirika taleso gera sanga mera lako gesang na kama tale mandanga ko ya i California ke gera sanga mera lako ya ni na tau ni benisini sawa tito na benisini se sa na oso siningo ni sala sa senga mandanga ni raya dhaba na gas station milita non benisini sala ko na kama na vikava ya tau tingana non to benisini na vingo na kede ya koya na tukun timengo ni tau sando kai tikung ba kila vinak sar tinga koya sorongo na do bondo nga bango na motoka to kango na bondo tunga driven tunga kele ko so no motoka na no ya dona nungu malu lebu ka vakami vakana no miu tikung manda ba te kiawe ni senga ni do ondo vude sata koya na vakata benisini ya vinaka ni do vei tal no ataka tiko baleta erau ni to vakana no mitu kina rau ni na to vakonge tiko kina na ve kai so e tu kandondo no mito dakava to ka kuni tortiko vakamamanta baleta ngonongo anything can happen na so riba ni mata toro ni renga bango sabe so no burbura be so no bula se mani to weekend to so na mate se mani ado mai na lenga tumbo koso me bakana une na kama na bikava ya to senga tu nikila radio bula ndo vata sa vatonga ro sanga bula kalima na miniti me ono na kaloko vinaka na sema tiko mai na kavini kua ve vakambula tiko yani na sere kataravongo ve kem do ke sarma imbenga dombula vinaka levani mbose ke rakai rombula vinaka na sema tiko mai vakata lakina ve kem do na ratuvuki na resaluaki do tiko ngori mai imbenga ono itaka ni ndo mbula vinaka tiko ono itaka talangani to toka tunan raki mai sanangori ko ve vakambula talitinga ve kem do ke sarna imbenga do tiko boliongo and Bay Area vakambimbi tiko ve SD balinanga sau santo tu takasartinga vakalibo ko na ve kai so member le tikem do membenga wakambula tikani ve cheme sa peteroni bula vinaka me ti selan drama sei vinaka vakalevu na sema tikumai na kavini kua seniloli ratu vinaka na sema tikumai vakatala kina ve marama tau hikes di Suliana santende ko ni ali mai tau oni takandio ni bula vinaka tiko wakambula talitingani ve na yamba leaks vinaka vakalevu na sema tikumai sakaraya kata ni bula vinaka na isua tokasa vinaka vakalevu na sema tiko mai na vodi nandi au ni takani ando bula vinaka tiko mai sanangori vakatalinga kina ve bani kawale nimbula vinaka takai au lambati vakanuni vinaka talitunga yani vakatalinga kina ve Johnny Kisno vinaka vakalevu ia vakatu na to go bag na 72-hour kit dombol vinaka vuki rafa kanuni vinaka na vukuni vaka rau ki na lako vangande au sa nana makitiko ni dorna mai sota na lotu lebu vakambula talitingani ve marama tau kelera na sovi vinaka vakalevu na sema tiko mai San Jose mara ya kay suva bula vinaka marama tau wakanuni vinaka talitungani ve kemuni bula vinaka ana lovu luvena isa santende oni takani uni bula vinaka tiko wakatanga kina ve akeneta lasen vinaka vakalevu na sema tiko mai marama naita wakanuni vinaka talitungani ve kemuni wakatanga kina ve Mrs. Titelia naitini ni bula vinaka na sema tiko mai vinaka na do venga ravi tiko mai kena radio bula do vata wakatanga kina ve Katie Mere ni bula vinaka Napoleon na Kimbo watisoni koroiwasa nimbula vinaka wakanuni vinaka tikani vi kemni senga talani ngole davi tikena kemndo ke sarna sema tikongori mai suba unaisi nambose bula vinaka yada Alice ngalo nimbula maramanait wakatanga kena vi marama taubu mai Australia mare da lalanga vesi wakanuni vinaka tikani vi kemni ana batamba nimbula vinaka wakanuni vinaka talitungayani wakatanga kena vi vernaisi lewa ngasau vinaka wakalevu na sema tikumai ni kua wakambula talitungani visiteri korolala vinaka na sema sartiko mai Catherine Darwin wakanuni vinaka tugani vikimando wakatala kina vi merin de line bula vinaka mere dama wakanuni vinaka tiko yani vikimni and kavini kua ni sema tiko beka me vei au wakambula talitungani viseni loli ratu mai tua
tautua. Mai lambasa, dombula vinaka, wakatang lakina venesa nambulu, vinaka wakalevu na sema tiku mai, wakanduni vinaka tiku yani na takadaka na Oceania Gas, mai nonda, wakalele di tiku ngango, na nonda oxygen na medical air, nonda ito kani radura tiku na CWA misa. Vinaka wakalevu na venga rabi, vikim na turanga na marama, wakambimbi talitungave litea, heni wono, dombula vinaka, wakambula talitungave tavale, Chese O'Connor, mai Palmerston North, New Zealandi, wakatang lakina ve Ben Sangata, ni bula vinaka Ben, bula vinaka Metusela and Rumase, mai Brisbane, Queensland. Au ni taka ni bula vinaka tiko, and kavini kua, ni sa votonga rusanga bula kandona miniti, me ono na kalako.
Auna balataka na yadai biti na nugubanua Berara ningito buhani walu auna numa Niwa susuni katumberikina Hena beisinga Na baby gominga kilarikina Yasai gura-gura Na nagubanua Na nagubanua Na ibota-bota Solita umanda Maili usara Nagena sa salu Nakamuata sautudina Na bendelana roka Na beibuda Beiudi wai sana Beito kai tua Hangoro yandina Na nugubanua Sarapa, herandau musita, nano gubanua, au na maroya, na kena itobo, hekila ikina, lola manandina, beika utaki ebesinga. Isabiti non bubiti mokalongata Yava musaroro mayawa Kibei banua E bura-bura Nano gubanua Isabiti non bubiti mokalongata Yava musaroro mayawa Kibei banua E bura-bura
nanogubanua nanogubanua nanogubanua. Boleh bilang ni Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni boleh binaka. O se vive mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lain. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarra saranga. Go enta so mangana kakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Kombala kena dame. Wakati ngalala, sabsaba kangai waindonu na yangona ena San Bruno kababa. Nada ba? Tukun telepon. Na San Bruno Cavaba, ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibuan dina taga katala itaga na mangosa kaya na banga sakit ni bengarabi. Toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bat Station kaya na rarana wanga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka ang bongi lebu. Isa, medak megabana manakango. Nada ba ya? O sabi laki bakal fom ni daka yo senga nikilana na medakaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu nikilana kisida ba na sotaba. Kuni lang kendo bitolo te kisarangan na bika kitengore na radio bulon do bat. O na program na ba. May na bay longan niyo. Rangudin na 5 na koloko na bay kabi ni Warumbu ka bay kemendo California. Tini karuna singa lebu ni Warumu ay bay kemendo ibiti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bing karabikin na o Mama Kabisi Bosay Langi. Radio Bulondo Vata San Francisco. Mikoti kenda Vatamay. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Au wili kai sotale na itukutuku o le sangara ka tarungi reso ko manitaura sara endua na lave ni endua na bagandinti ka kayadana na itukuni ke matabatudo era to wabola e sona turanga ke na maramanindere akota batakaya na ibugandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a basing of Bukulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a radio Bulando Mata San Francisco. Mikau ti kenda vatamay. Ana radio Bulando Vata sa votongo e ono na miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko ke ton vital notiko e kina ke Gabby Ambaringa ka wakatela kino Master Mikaele Munrelangi na National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem
mai viti. And buku ngani wakawakarau ke nai lako ka rawakawakarau te kinango na weka mai nonda wakatelanga kino Gabby Ambaringa kau ndo wakaretaka tiko yani na sasanga tiko ni Radio Mbula ndo wata ke na nonrito i songo me rauni na laki tau wako mai na Wengaravi kau tiko mai wakawole ka weekenda na i Talanoa na i tukutuku na i Tamba ni weka ke sara na laki wakaidhuritiko and Feast of the Tabernacles rono dolu rua sangawulu ka tolu ka tukuna talitunga anio ya mataininga ona mena wuka tiko kina na wanga wuka na Fiji Airways mai Nandi wakandundu sara ki Jerusalemi kera tona Christian Media Ministry kera na ke tona vital no tiko e na ono na kaloko ke wakai tiko e sana nomini wakatataro sa beka na kauni na via kila tiko e na wuku ni lako ya ninge na na maki tiko me kina na sera katarawango ono via wakambula tiko ni kina vei saida vasinga mula vinaka sai mula vinaka obi bo sei langi wakatanga kina vei chombe mangiti sa andende barava au ni taka ni onro mula vinaka tiko wakatanga kina vei tavalengu atisoni korewasa mula vinaka Watson mula vinaka na nungu favorite na itala sa rusa toke langi wakatanga kina ve Knox nganga ni lawa esa santende au ni taka ni ondo mula vinaka tiko mai Utah wakatanga kina ve eremasi mbale na taumbu ni wasotiau mbale na taumba ni wasotiau eremasi wakanuni vinaka tiko ani vikio mani na kavini kua wakambula tiko koea vera na ngone ni viti wakai tiko ngo and na vitu sangabulu Kalima Phillips Road and na Grantham Brisbane ni mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani vikio mtoke de sara na ngone viti wakatelanga kina ve vave sikula mbula vinaka sista wakanuni vinaka tiko ani wakambula talitunga vikio mtoke de sara na toke langi kena sokia mai viti Australia New Zealandi Amerika ke England ke Peba no ke ngau ni tiko kena na toke langi waka bula tuka ni veki mundo wala sarusa ne kavini kua wakatelanga kena ve kemdo ke sara mai vale lebu bula vinaka marika sani ni mai ke timaima wakambula talitunga yani ve veni anambiu koto ni bula vinaka Luisa rambatombato ratula mai wakanuni vinaka tuka ni veki mni ni bula vinaka sistala sani tau yabu bula vinaka Lucia vakana dhangi wakanuni vinaka tuka yani Vikim do ke sar na sema tiko mengori na market levu mai suva au ni taka ni bulan vinaka tiko tosa vinaka tiko namba sai na kavini kua avakatela kina ve Emma nandaku vesi ni bulan vinaka emosi na ura vinaka vakalevu na sema tiko mai Mills Barbados ni bulan vinaka sar tiko mai Sambeto mai Nandi au ni taka ni ndo bulan vinaka tiko mai na Jet Town mai Nandi vakatela kina ve Metusela Dromase ni bulan vinaka Ben Sangata vinaka na sema tiko mai na kavini kua litea Heni Vono wakambula tiko yani vena numi tiko koe vi nona tavale o Chese O'Connor mai Palmerston North New Zealandi ke komunike de sar na venga ravi tiko se venga na longa niu ni vili niu tiko kina na singile vini kua ni bula vinaka
Nimbulu binaka. Mai
Totoka nei tavi seroia mai wakarotaki ki anta tiko e na vetala noa ka wakarau mi kito na wakaidora tiko ni ngoa ni sana rei tiko mengori ni kito sa tiko kedero tiko ruru ngoa na turanga rua ka rau nonda wulangi to kai tiko. Na kavi venaka ni kua o ke lani o ni sana kilei kelepi ambaringa tiko Gabby Ambaringa do kilei talitunga na Gabby Ambaringa matataka tiko mai na Christian Media Ministry ka wakatel ngā kino Pastor Mikaele Munrilangi and the National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office. Ndrombula venaka na turanga. Bula venaka Gabi. Bula. Totoka. Nda kurumbu itaka nda wakavinu venaka takatinga na technology na ngonongo tu tolu waka dona matani tu tiko kina e na gono ka da waka vinaka ni rauni tos mai sama tiko e na mataka vinaka ni kua veke mundo mai viti se singelewe veke mundo mai viti vi Gabi o kila sanga i lima na kaloko na mataka lilai ni vuke lulu Don't forget. Vinaka, o kere monro na wakambula matangavi rakara sema tiko veke anda na kavi ni kua sa o ono tongo na kaloko veke to Amerika. Bula venaka veke mnina veke kanilomani ni waronga tiu mai na wata ni venga ravingo wa bula tika ni mai na nonda matani tulomani viti mai nonda na ya deni ngoni turango Jesu Kristo wa bula tika ni na sana tini kawa tulo matani tu vanua dona rau Dios sabul kalima na kena veitikina donan rau Dios sabul katul na kena vikor wa bula tika ni veke mni na diaspora ni tika ni ngori na kunolomani kwa Amerika pinawale Venaka. Ya, ni bulu menaka talagan lu viti, wa bulu tungai ni na matin tu loko bato vagarpes na United Arab Emirates. Kalau ngata wale bungon to na matin tu ver kita na matin tu vagarpe tandola tu wale buna ni mi garra bikera ni mi kalu. Suli tu ngalala bike mami na bi mo ni mala ke tu wa mot ni do chuna kadi ni kalu bike mami na ni mi ti ko na bulu. Ni sa bulu menaka. Rombula vinaka. Vinaka ni sarongo de tika na wakambula nonro wakambula tika ni na turanga na ustu tingani ni to vital no ni kua me wakana vital no ke to sa wakaidora tika ni se tiko butiko ngoa na vital no mai na bula sawati na waka ro tiko ki na lako me maleta tiko na Feast of the Tabernacles kar sa waka ro tiko ki na wekanda mai viti ka wakambota ni rto wakaitabi sa tiko ki na wakalevu na walni bolongo na Fiji Christian Embassy Jerusalem na wali bola ka wakitabi tiko kin wingarabi tiko kin o Pastor Mikaele Munrilangi na wakarongo ko kere monro nangai waka matata katok mandanga mai na ngauna dhaba sara na lako tiko kina na lako ngo Veira ka senga tiko ni se matata veira Wambuta na bimbiti kung baka may biti na wanga buka ka buka sartika ni direct flight di Jerusalem ya? Nawaliw na wikim ni nawekanda na kakabot ito na historic charter flight ngo bimbiti kay na viti and na buti na vitu and nabasa kalima na miniti se buti kay tini kalima na miniti may walo na matakalilay ni singa lotulew na ikaruso kawalo ni singa ni bula ko September 28th September 7:45 a.m. in the morning yana singa kena ngauna sa nambimbiti ni kina namang kabuka kana papapata tuka ni rotate ni papapata na aua mena yave ni ki Hong Kong lai rua na aua na kena wata waiwai rapandon dombeka na ulangi rangole tuka ni otias na bimbiti tuka ni na tini mama tini na ua tale si tini na ua tolo sabole miniti menanga yadha ni ki Jerusalem en voe diwa na miniti me voe tini na miniti me diwa en ambongi ti ngani rosul kawal ni September na vikai somblata na kena bukaya ni na flight itinerary departing 7:45 a.m. 28th and arriving 10 to 9 8:50 p.m. on the 28th in Israel Ben Gurion Airport. Totoka wakoti. Bidan peka rasa wakandita katuni rasa na lako tiko ni lako lango full flight sarakango sina ikeve se lala tunga so ni tandam.
Nangau nongo e via ruanan rau tiko na pasin dia. E ana numiti ko me bau keto ko te ruanan rau wasanga bulu, te ruanan rau limsanga bulu. E so e mai lutu kosa tale na edandra. E na buku ni so tale na lenga tumbu kosa e mai yado. E mani sala ko ruanan rau. Ruan rau ia medo bana sigini ko ni barasaran tu vital nongo. Era se di ke ti nga meso non rabia ngole. Kito sange baru tu le wasar ti nga go sa ti uno tu umbos. Na mata go sama ni meu sama ni kere me dengu tau manda na vital no. Me tu vital no ra na mata go gele style. Na sivia kine runan rau. Na era se di ke ti nga na bia ngole. Au klani kelar na tu na turanga mai na United Arab Emirates. Motin tu ko Arab ya. O que andar então que do mata o toca na wani boga volta se. Dina todoko. Dina todoko. Ngo matangana nongu tala no takatiko ani na ilakolak ngo se na non tutuna mi vital no tiko na kaviniko. E saravola vola tali tinga mi viau. Wada be roni lako mi vango I SFO ngai mai buka va. Me didi me buka mai vango I SFO me kito mai vondo ngai lako I Jerusalemi. Ia vango ne ana wani vakavondo tondo ki le tuki no kenda to vinaka na tosana rida sarmandeani so na taro sa vakaruta ki tokongo kena matenga kono via taron ki omni ni kena taltala sen o ke remo ni vakamadala takmanda mai na tukutuku ni kena tau ia wutaki na International Christian Embassy Jerusalem. Tau ia wutaki mando vakadava. Na wale huna. Ana emba ki tini kadhiwa walu sanga bulu. E about le waki na kabineti se na Knesset mai Israeli me sa talau da ki buru tau doko me kila ko buru ni ko Jerusalem na kortambu se na eternal capital ni matanitu ko Israeli na about le wa se cabinet decision and Knesset ya na ngone kamura ki na buru tau doko arangai wakatu bukunru na wekanda mai na Arab nations non rasi vina kata me tukuni ni eternal undivided capital ke Israeli na korturanga for Jerusalem en aloma ni waktu budunru ya mani kau tekina non rele na United Nations mani ngai waktu lo na United Nations mera dhabuta tau do kona non ra embassy se non ra volleyball matenitu wir keda na bi matenitu kede erratiko mai na korturanga e Jerusalem na ngona en ngone rasa dhabuta kina non ra volleyball ni bi matenitu sangai la ki Tel Aviv karatu kina me dhaba na signi ko tin ka dia wol sangul ngai rarawa na Londra lulu na Londra wir na lotu wa Kristo erratiko mai Jerusalem en non ra kila na posni kalo ni tukuna tiko ni ko Jerusalem na korotambu ke Israeli se koroturanga ke Israeli era sangai tataranga kina non ratanga and non personal savings karakadi talanga kina non mission organizations na bi songo endo dauti o kina non ra tiko mai Israel sarangai biuta watendo na umai labu karangai taura kina endo na embassy sa lala tok non ragai taura embassy era sangai rente taka karasangai bagaidana me International Christian Embassy Jerusalem kene bale me tuna te ko buru to doko ke sa dabuta na nonra volleyball ni be matenitu na be matenitu eso ke buru o ke andana lutu wa Kristo e dondo men davo tok ngana dinanga ni wose ni kalo na nonta bakambauta ni ko Jerusalem e korturangan dinanga ke Israel sama ni duakina na nonta embassy me kila buru to doko that Christians have an embassy in Jerusalem called the International Christian Embassy Jerusalem. Mai tiko kina mai dava na sikini kua. Totoka bako ti bena ko bakalebu. Yana kena sangai tiko me bangangado taki na vewekani membaleti Israeli ke viti. Wakambimbi so kar kubuti tu kina na kautamata na wirna chiu watake na Gentiles e wakadam bekaya. Binaka. Me baka na daka ni kalau na dau sangai ni kila na bikai so endo daka mana kina kalau se daka buni. Ia na kena sama itu ya na International Christian Embassy sanga indua na usu tu ni kena ngarabi na dada ni International Christian Embassy me bari ta kana lolo ni kalau en ku Jesus Kristo we kenda na lutu wa Kristo ki veira na chiu na enda kilabi na kani veira na chiu en tuku ni New Testament sena kospeli enda rida kina ni o chisu e adongai ya siang ni tali taki me do sar na non leba kut bela tati ku na non ra siang ti ni kila na chiu na
ni prophesy ni kalau birna profita me baleti Yesu Kristo ia ena lo mani kanga ya do vira imuri me bakakina na holocaust ba ya do mai chamani ke na do tele ke na vivo mati birna tiu ya da mai Spain ne ena ngona ni Queen Isabella ena bakiti ni kawa bakata vika ke vemo sara bakara gaindo u sianga ni tali tagi kenda tiko sera sianga ni trust tagi kenda tiko wirna tiu ya na inaki ni International Christian Embassy membuli yang dona vi maliwai and dona dawi kalau sen dona kawa a bridge of peace a bridge of reconciliation mai vi kenda na lo tua Kristo ki virna ciu meroni kilaki na lo mani kalo ka sobara ki mai na ku Yesu Kristo meroni semati kenda kina na kai maten tu tani and the tawa ciu ke irna ciu irna kai Israel yani na kiti to be a source of comfort and love Beba kai toka tigo na Isaiah wasang hul. Comforty my people, says your God. And the source of comfort, say, Wuri ni lolo ma berna chiu, pero ni buli ken na salibyo kan, nam da doko matamay na chiu, kaya na kay matan tutan. Vinaka. Yeah, okay la ni bunga weekend and then Roni na baka dina takanda sari da botu me baka ni waseti ko mengori na be baka loloma takile we adu bira na chiwe ya mai na nomon rau we kem rau ruru na turanga rua ko kelani na nomon rau vengarabi Roni ro ka ni baka me sangi ratavu ki tiko mai na chiu sarangi reida tiko mo ira nandina ni beka ya ado ka sarvi sau merasa baka Roni ka baka merasa acknowledge taka that he is our Savior, He is their Savior. Na naman robeng karabi tumanda. Da o kami lima to mena turang mena matin tu ko wat mena United Arab Emirates. Ya, binaka. Wong boto ni ya tumatangan do na wong na wale wona kalu ni isimati mo pastami kami ulako. Tuni tu berto na lebih bicara tu ke dua sarangan buna lebura no govele le tambaka. Songo para mero ni matata taga ile buna kan ta seni kelatu o bota talanga there's a hidden mystery of God ento na ilati ngala sele te kenda tu mena sana kai va tonga be kenda non da be nguta menda mera de o marot kino vale ni ro ni olaku no le tiku saranga kina o tambaka o ni bagan de o te kemeni tu na rarobia mo bagan de o taga it's a media person o na tingna vale ngon don opportunity sa ramanga no menoleti ko kere tu tal talimika ke na voti ko se singatulu me se da kana songo mo saliu saranga ule da ka na biblical sites todo so it gives me the opportunity mo renew so komuna mai so na itu ko o mo tingin na tarongera na rani makan jawab taga there's always two sides to a story o wa na tirwali wona kaloni ngon dona ngoni sala me na rawa nga ni anu goitabi wa tamatan to wole tu meno bakan jawab taga mo kan jawab taga mai na so nan dina ma ta tumbekan do kila ilu malentir na chiwe dina binaka una o bom binaka bole ni lakotiko gebi baleta o kenda da game wili kana ivola tambu se ivola tambu ena tikina makawa se na bela lativo enda game wili ka ti umblate so era tonga ena beba ia ena ngau nenda sambulan doni ngo in modern times lakotiko gebi na itu saranga baka media person le tonga ena ratio yalo he captures the essence of the event by the camera na itamba saranga na ratio yalo li tomboko kwa na essence na usutu ni kaina dakango enda nangele wilika enda nangele rongoda enda roli sarabo na bi kai songo na non rampula na chiu nangonongo na buku ni kai sa dakabati ko kenda lutu ba Kristo sanga iboga bunati ko mengai sulevir endo na loma tarota baleta enangone retumbo ta kemekina baleta na bindu indu itake ado menangone liusar wilikina na nonra asa le mutunggangi sombu maybe hitela era sati vati kenda kina na lutu ba Kristo baleta hitela angetu no ko I'm a Christian ya ndona ka ngai kela bako ko ya ngona ersa ba matiki na ba yau na ono na milioni na chiu ngona ni value he proclaimed himself as a Christian ngai mbite ndona yalo da virna chiu embleti kana luto wa Kristo that if
Hitler was a Christian, Mhm. then these ones can also betray us and do the same to us. Dina. And they susu tiko mai, sa kami video vira, don't trust the Christians. Mm. Ia nai songo and beauty tika doni kalawa, and the tarana e lona na chiu merakila, o kia dan dalo manira baleta, o koe anga me viso taka na matentu, me na vi kani, Mhm. na iula, na wau, na moto, ke na vi kakawaka, pakabutu-buto eso, and dona chiu na no Jesu Kristo. Merakila na chiu ya, and do saranga na chiu, may wakabuna nang tavisa, kwenta sa tamata vila nakatukina, and nangonongo. Na nong dalo manira, vila na chiu nangonongo, dona ka na nong natutukuna, you Ephesians are just a different people. We like your love, we like your smile, we like your heart. Mhm. Indo na kahit ko wika na ito ke. Mhm. O sa nga dito na tiko, ngo na luto nga, kaya hu may Jerusalem. Ala ko ni chutia, Samaria, le ado sar na yale ala ke burura, ke Mhm. may luto kina. Ke mindo wika ni kani, Mhm. entavo na ula, na iwaw na moto, may otsi na wika ni kani, na buko sar nga ni doni tukutuku, ela ko may wikim ni na chiu. Sa nga do ba ko na may visa na nonaray. Mhm. Sa nga do randa wasya kina na lolo may Jesu Kristo. Nangonongo sa dari sa ating bubisaw ti ko na loman rin chiu merangay kila that possibly the only friends that they have are real Christians who know the Bible and who love the Word of God and who support them in these end times. Totoka. Vinaka pakalibu. Ia nangoni sala dava suti manda, e sabu ki tiki no viti ki na State of Israel, wakambimbi na tambana ni vulika, technology, national security ki na sotali. Binaka. Mbera niyon kay sila po na anong dato turang atau mena matentu tawat kay arpe. Obya tu na nga nangaw na saram nangango at usangay buka sarangay Israel elewetin katol na dorbo ng manela may nanon da matentu viti may nabiyasan. Rabuliti ko may nabuso. Ang wala niya nabula sawot tinaturang ang mata sa nembes da kay Israel malay pakatokotaka na vitala no memblatira to mani dakakin endo na kanapata ni Bobini Binaka ni samba ki yut sabul kali mo Israeli ya sanga may tukuni talanga kinan ni Sande nanon to nang wala letin katul non tadaro ngonele tabangone era sa tiko saranga go may Jerusalem era tiko may Israeli na bi kibbutz eso era buliti wana tambani agriculture na nabuli ko etini nabula sana tiki-tiko nindo nabuli sana lako tiunga ena pita bango na medo ni sa rusyang bangani nang gaido batan kena bi dindinat ya san dabo tu endo na bi dindinat mena toso tiunga mera randu bulikin pero na dadurbo kena ngole na tabani agriculture san dua ya kini karua endo na kay ngandrevitiko na kena pakatokotaki na bi kaso memalatan nondangele resource management in terms of land. Dona tikina ya o Israeli kenta sakila tumbu na bunitaina tumbu na bika weso mena bunua sandrabu isinga kambini kina na watu anga itaka kina drip irrigation ya ibiti manda sora bunua enta sasiang sartungani viatea insado tuntunga rondangasi gole na bunua watu na bunua katakata siang niana then dua mereka nang salango non ta sa matiko and kalau mani modern technology era hotel mereka ni banget kina drip irrigation go kina esa sa pakara kata-kata kina singa rabu singa sona kina bi ngele so kali mo kina bi wat then dua mereka nang salango pero lang kina drip irrigation merabuli kina werna nonta metaka kina na agricultural innovation through drip irrigation sanga itigo tali na bitambana ni business so and kana ataka sona trade na sona kare bina kata may bit so talana kanta bina kata may bir tiu talaga na banget kina way tui me desalination plants kina bi kata leso ya sona tikin na ukila ni roni banget sa kina bali una non tangele kina agriculture meroni sustainable kina economy through agricultural management and sustainable practices tambe kono mnirai kya Totoka. Na tala. Wana tarwalanga ni national security. Dari na history ki Israeli. Kita manda kena Europea na 2012 wa ngole wataki ratu ina ke kumbang bola ke to ngole Iran teran na pagakina na ngona sa kauten me ke noviti me na Commonwealth sangai lewe noviti na non-aligned movement na bi mateng tu sa singchuna na Commonwealth. Ngole kya gai undoni sartunga ni singyo sen bangai mada waru na kena nanono bagamati
au koe na scientist rongo le mtundu me Iran. So gai singia manga ni rua penetrate ngai ni rua ngana Mozart ro le daga kaya kamusu ka saranga kina na ndo to so au mo tendo na chikina ya na chikina bimbi na rani na sama bina katiko kina ro to na ndo to ex military personnel maybe kina na strength kina wisdom e chuwa na matin to Israeli o ke to manda na matin tungo na security apparatus kere in terms of communication endo ngana matin to provide tangan matin to Israeli dan gaya de kina ya balta na fingerprints ni kalo na bona sa teti kina na no tamata teti kina na no veibu ke isan rabando nya balati I think in that concept la right to naka o manda via o lago tingo dona dino le buti ko bika dona mando le buti via na no na wantar magatu o kona Fiji's head ni prun mai New York Peter Thompson na Shoal ni Palestine na ngono to sa thong ka kena no matin to bichi matin to Israel na ngoni UN Security Council ya na matan gali daga ba usawa na wale min sa duru na matin to bongo na kotel stal mai na kera risto ta kena non da viwa kane so to me this is a pilgrimage restoration, a pilgrimage of reconnecting. So to know one promotion, the Fijians are flying back to the roots of their biblical faith. It's planted in the state of Israel and also in the city of Jerusalem. So ngondo na viwe kan winaka ngondo ni mentawa ngatak. Pero wambo to tal talami kan gosa kena mbaki gosa kena ngona. O kenda to saranga na tigongo, kamura ka tingo na keni tutu. Antara ni poti na batamay na luwi biti. Sa luwi Pacific. Menta pa na matalis. Na bonwa atayo may kina no to ni ko. Nena todoko makoti. Na runan doloro sa ulkatol na Feast of Tabernacles e bakambuti tigongo ni senge kiana songo levundundua. O kira manda mon roba kamadala taka sena dabsoti sa itubo tiko. Dabsoti sa nomdo itubo na doni bengaravi. Ngome bakana na wili ni leoni lotu bakaristo er sa bakan di taka tiko mersa na ngole me biti bakan robi bakarita tiko maya tal ni ronan rawe na otimbeka ngosa na kaitoso dakimbeka kena ronan rau limu sa vulumbeka se vidan rau sana numatiko yo obia taronga ni se dava manda dava ronan numatiki na wili why 250 se 240 koya kena ngoni sala dambeka na bakalili tiko mekina na tuba ni songo na bekame baleta na nonda Fiji Embassy vo mai Jerusalemi bakatanga kena na trade show and katini ni singa ni buloko toba kena ai tuku matela le talisondo sana numatiko na ISJ Fiji office mer na bulango di tuku kena na lubibiti karasiama tuku mai kena radio bulando vaten na gono vinakongo Vina wale buna, vina wale bikin mitalangan na parorong ti kumai. Talita kina vital no batala kina na taro ngonongo embue sarati ngana ya lo eviti ngonongo. Na uo mandangani boka pondo, eso sa gay last minute loan taliti ngo, so sa may kere ngara ko mama so misal lako ngana edan. Dini kito sa via songota. But sa tu nati mo Fiji Airways wat kito na mata mo Israel. Sa songo minalis kito via vet taka keda na eda munikede. Ni ko sa laka miso na kere. Bago tu ni kinando wawa manda, usar lako manda na Zoom go, o tina Zoom to kami mbose tali. Bikim ni kabio kani. Nambue ni yalo sala ko tingo, so sa may wewe tu ni musa, so bo may usa kila makawa. Basta pa nang bagila ko may, o sa mantigo na, bagila ko may ni Google tanga na tignisi nga ni fees na bagila ko may, ni takasaka tekim ni, do tali na chat na lako tali na bagila ko may. Yan ang unong ko, nabuna sarang nga kaya manina numiti nga kina meron ng roba sa ngabul kaya maniliw sa lim sa ngabul plataya sarang nga capacity nga ni A350 kaya nanumiti kumibikaw siyang talingero ni Sivia kaya may A350 iwata ka na wanggabuga ko itong berberto may arape siyang eron ni liman raw sarang nga na capacity ni A350 plataya ito talaga na business class seats pero man na economy sana ya sartok nga ikya na bikay sa mga ko na economy class seats wala katongan nito na runan raw tul sa ngabul. Iyan nila lako ni ado ni kerusul kawalu. Sa kerusul ka diyo saranga na kinaya kabi may na batini way may kalili sa tigukin na songo ni ko na kanabata ni wale tambanikaw sen na solebu ni wale bakadabadeba. Na Feast of Tabernacles, Feast of Booths,
Feast of Shelters na kena dana babalangi. Terus bulka viwa gain dolla basarang na songoni ena batini we mekalili COVID ni sana puna utiukina na italtala manasa kulihus. Awasa bolo-bolo ti wana turang na komanda ke viti kera itu kina kera rambo siru so mai na turang na italtala mai golan but kera na matay baluganga bira sanding itaki merbo mai veto manitu dau ti talangani na non resere erdo mai langa serikina na sotia erdo kalabata mai mermai soleu ka mai tomani kenda yang gona ilako lebun duan mena matin tu viti me lako nan dua kana ngauna dua kana wanga buka rekele bateni nan dua kana ngauna me ronan rawian sabera bondu ne ga doya enan dua kana ngauna ene tugu ke viti mena ngauna era butu bono mai kine viti ratukanda uno da verla mai kina mai tanganika se mai ve sabera bakan duniado me ada na sigini ko tali tati kina lako tiko kebi dinangai katono ko ena mona libo kene ritual lalo na ilako ngo ni saundu tu yani non da gabuka ena sahabat rokele ena puno lo mani Israel go endona reibu tu wari saranga ena lala mai Jerusalem ena ronon dulu tin kabitu awari ni sakele tiko mai non da gabuka ugai sanga ni gabuka eu sama ni tata tonga bagsawot bunawot yo tala manas kulibuso kay tunaw ko ni bitabe ko na kalo ya dondo no me la ko ni dona chata me viti na baki rono ndolo rosa ul katol sa ko saranga sa de ni ko saranga sa la ko o na ka vale bona kalo no lo mana tio no te bono lo mani viti tio na kani se ma beka botar matin to Israel Sabang ko na kinairay. Rala ko talaga may na diaspora may Amerika, na diaspora may England, diaspora may Australia, diaspora may New Zealand, diaspora may Cook Islands, diaspora may Samoa, may Tonga. Era bito manitigo, and darlay sota ken, inapuno lang man Israel. Pabina kinabali mo man kalaw. Doon on the Fiji Day, nakandun na trade fair, doon na show, awareness, na wait tabi yung kina. Kena mina katinga me kila buru-buru tu ko ni dona matin tu somin di lele ko na mape ki buru-buru na ala ki buru-buru na zandar me kinasi na tiko toko ni Israeliti me asa na rusa ki buru-buru on wil na kina bale bona Totoka wakoti. Donungu taro e tekubu bakadava ndina nionia tukunda nia ubuno tako taltala kulibuso. Au tia sange me tekubu bakadava kasange me rawa kina me ndua saranga na wagabuka me chata taki wango. Batani singi mateni ngonai? Ronandolo tin kabitu, reda na rebotia na Wailing Wall. Ronandolo rosabul karua. Bosa na kalubi taltala manasa ni nandua na chata. Rodho ko batakina. Ke tulis mai viti sa kay tawran do na wanga buko na talatala limbito to na maten no nandesi me vai tu na to ko buah me masulakat tu na kanaya eu to ngai bali usa masulakat to nga la ko ni do na turanga Michael Mausio wat kenan do na to kanida tak o sala Mausio o sala Brown ro mole be ni talatala ro kerek ke bakaro ni do na nito vitala no manikade mani talatala ke tundambe usangi kelaki na ni rong garabati ko na bola na Pacific Voyager runi law ro lokani ko keto tini bossar na ro office man bagsawti ko na bulo November to mani bosse sa mani magalaki na ni round indo na chata engol ro do ta chata serang ro na bito kani ko na ngona ni COVID sa bawti na chata ro sa ka sa mani autarungi ko Michael Abi kami ni man then doon na naman siya makinabuno o Israel. Hindi ko no ko sir, my mother is a Russian Jew. Her name is Babette Rubeski. This trip is for me finding my roots. Yang one ni Rotuma, matinana Russian Jew. Babette Rubeski. Totoka. Sama ni nakataki, mana bulan November na bagsawit. Nakinasangay. Market itaki, birara somaraw no deposit ni tulan raw ng dollar. Lako na kinabitalan no coconut wireless grapevine online. Lako kaya ka na kinabisa kata iso. Maniado may kinamesa kaya daw ito na sige ni kuha. Eso sa rawuan tiyo nga ni pakapontong ko.
Totoa ka wakaoti. E me wakani o goe lako liu tondu tiko na kena wala tukutuku. Me rambito mai na nonta panua na buku ni songo na Feast of Tabernacles. Rao ni ndaka ni lako goe wakanga ni duan beka na kena bosa babalangi me duan Tourism Promotion Delegation kena State of Israel. Me wakanga ni rasana matataki kenda tiko mai na wakanda mai nonda. Wakadhawa tumbeka na nonda tuwe toko ni na nonda tu matanitu wakovata. Sen People's Coalition Government. E ni lako go. Pinakabawa lewa na taro un. May lako ngo. Abi toko ni alako sarang may na bol may ulunda. Natura na Prime Minister. Wat kaya na non na ibuki-buki na DPM nga boka. Kaya monatak na kaya na bagotilewa na coalition agreement na non the embassy at Jerusalem. So nabito ko ni binakaroda ka na turangan go. Turang Prime Minister ki turang DPM nga boka. Tigo na non ro ubosat to gobyerno potilo ila ke mina lumitik na chatong ko maniado kina na bakaiyo na Fiji Airways. Ngole tali tu nga sa waton dita kini na ngole tigo na turanga Deputy Prime Minister nga boka. Na buku na ya do na bito ko ni liu sartu muna bateni Minister talanga ni Sarabanua na tourism kena tamban ni bibukayaki na civil aviation. Okla ni asar nga sa iba ritek sa tunga ni bito ko ni matin tu ko batang ko na coalition government pamina kinabali bo wana PEP pamina kinabali bo wana Sodelpa pamina tala kinabali bo NFP bulata ni era na kilabat ke reti kana ya namu ni lako ko da bito ko ni sa da pa binasara kinabali bo wana Totoka wakoeti. E ke tondo wakamuria toka na nomdo i tukutuku e sona e na bola mata ka duendia na katale na kena wangang kada tekitunga na mbula ni masu. Ka lewon ngona beka ke tondo redi kemdo tiko na lama nimbai ni palimendi. E suva ka sakirima ni na via wakarara mata ke manda na tikinoya. Naka. Nambongi. Kero ngole pa biotini kena ne rule mo to tangani ketole toko mena seawall mena seste tin karo na kalo ketole masuk pa bilubeni terus angga indrai pa mai bare mena sese badile toka tale na matangani parliament beki mami na masuk ketiu kia sono ngau na kima miron le tini karua mai na tini kandua na matalut sono ngau na kima le tini kawalu mai na tini kalima na matalut wa Kristo e watu ya kima misare de dona bibo ka ko taki ng dua wata ni bi matalut bi kima mi kede na masu tiko iki kima mi masu la tiko na yato na loma ni kalo na loma ni matin tuko biti me baka yato tiko na loma na may loma lai e usu tu sarangani la Kongo kena dili tiko na matin itu na nonda masu wata bi kima mi na tiko biti ki kima ni na tiko na biasa bura-bura nonda masu wata kede ya beketo na tiko ibiti mo na kabina ni keto mo tokan ni saranga na nonda parliament meron ni keto baka taon data ka saranga and nabukunda to we stand on behalf of the whole Fijian diaspora and Fiji as a nation meketo li mata na taka to kana bukunda to ko meketo li to ka meketo tu kito kana mas meketo kereto ka turang ni na numibiti ni na numana kawi to ke ni na numir na bulangi ni na numir ka na kautamat era wili to baka lew ni bonua ibiti ni na numikema metodo kena lotu wa Kristo, kena gel, kena umatamata. We ka sumuliti biti ni nanom. Potilo na laman ni parliamentin ko. We dambe baka dua. Maybe turanga na po sa baka dua ilo man speaker. Kapatalaki na bira ken. Naliw ni cabinet. Era tu na laman ni parliament. Kaya mi komuta kaya no ridam dambe. Nonra mata bubale. Nonra ndui function ni andun dua. Kaya mi kereti ko. Baka sebay na nakini punita. Baka taon di taking na lewas sa sabani kalo. Wil talaga kin na ilako lakong go Jerusalem. Kima mi sari lati ko na laman ni mami maso biya umanta. Endo na tingin ni bolota bungai rika tiko mai sa ka vida. Oya na lakoyan ni wase lima tikinen dua. Lakoyan ni wase walu tikinen dua. Lakoyan ni wase walu tikinen Rostambul. Lakoyan ni wase diwa tikinen dua. Indo nga na kaya to ko na kediti. Let my people go. Ya ese katalingo baka me wenji me undingi na bola tabu dava
Ni ngono kere kena turanga undala mana bola tambu go. Tigi bola tambu satu ya urubana tagi indo tental ni bola tambu. Kere bona turanga me pospe ni ndola. Dua jangan cikin bola tambu lawan cikin. Mani bahasa mana bola tambu da bo ubanga tak. Satu na tigo na bos ni kalau let my people go. Ke membela na zabu kalau na ibitingo tiki ni nona tikuna kalau dona itu me rongoda buro todo. Wilkino kena kawito ke Israeli. Ni dona ila kongo enan tolava en dona katumba kinan dona kai sember kila. Totoka. Ena gay barita kana kalun mana ena ronda bakanda sige matoka yana kalunga na gay barita. Venaka vali sombe na lubeviti tingo Amerika avakauni avakarita tingo mengor na diaspora Australia New Zealand ke na matani tutaliso sa tiko talenga sera tiki talitunga ni Feast of Tabernacles en Bakyongo sombeka na kamera na vakaruta kira ni kina dambeka na nomuni vakasala veira ena vukuni nonra vakaruta litunga yani Binaka bagale buna tona taro binaka ngori ena buku ni bawa warau ke bakair na kilati ni rabai tapi tekira ena kaka bato na Jerusalem march ya endo bakate kadib talan kina march of witness ena lomo ni march ya do lewer do vie kila una chiwer do lomo ba matu bali mera mai sarabi ki mamni kem sama march itu me ke mami tuku tu ne mami lomanira we love you Israel we are here to support you you are not alone endo era do lulu sono ngol sara menangon lalai ke mengendo ko tuteni sona kwila ke karto mai Israeli orto mai Australia ke kasi ano to kwila ni viti ko to mai sona kwila lalai ni Australia ndino mata tagi viti tiko mata takatal to na matentu sale tiko kinangore sona kwila lalai ni Amerika sona kabaya so be kana na pakete loli lele mege waswas balalai so be kana kabaya na ngona ni machi na lomani ibaitavi nong tando ngole ni kina garden tomb na singaya en tando bula kina rindo na swati bula dandara sendo na bula shirt bula na bini bula na the white the white en ngona ni ndola ni songon ni en karoso bulu kadiwa ke na roll call of the nations en matai ni okotoba en tando ndara kina bula we wear our national bula sendo na kalabatan de biandarayani kalabata mai Amerika, se kalabata mai Australia, se dona bula, anda undar, ena bengono ya, Totoka. Bati ko na bi kai so na kami na numati. Ke kai endara kila ni do tu talaga so nga unan do via kana kina on the side. No pack to kanina noodle packs, dry groceries, and so on the check-in luggage. Meron ni so nga unan ni okenda. Kaya kani binakati kim na kombiskete ti kayani na sotal na kam na do ngunuti da tarakoro da vitalan no ketchup Totoka dry rations noodles Fiji biscuit so na kabaya isin kaya pabala ni siya nakatu may kaya talaga na buno ni kaka Kento binakatanga na kento to kakana comfort foods rando kaya Iya, vinaka umatanga orang wada tiko na nomon roi waka madal na turang dona kana nungu sava ko ngeti tingo me usangana nungu ngume ambaki lako mai dua talangana nito lako ni Amerika totoka wakoti o tarma ngo na kenbal malango sa gitekabu ni chartered trip kona lako ngo nomon roi na turanga en esana bati ko ngo na biambaki sana bakakin tiki-tiko ni neto vital no ke Fiji Airways ke Pacific Voyager me kito ka kunivanga te kirto nga as a one off may otito yan ye blatan ilaw la para biala ka tunga biyan bag sama ni kito na buda en alo ni madongo ke na madala ko may me kito sabakan tambera kin and na agreement of a 5-year charter plan totoka mateni lima na baki o tiang gelo retale me dona SWOT analysis atau to buli mai kina total na tos meron ni generate ka toka en dona tourism market sana ron itege butan dol dina sala ko sarti ngam toka buka me sakele sarti ngani siril dina totoka sana pa sarta ngaya totoka vakoti kani kuringa ni sotia we dava awana no bisa dava no narai na turang mai Ya, awang mata putala ni na kenan dolong go na chan play kenan na dola betal na bika tumbe so
Pamibi berna ve matentu eso rasema tu me ve Israeli. Karena ratalangan yang navengan di maybe ini saya juga andona route. Pamibi mana sana mana Middle East. So it creates a lot of opportunities for growth and development. Baik yang itu na kunolit. Dina todo ko. Vina ka bali kim rona turanga kene kuringa pasta mika na vi songule lebu ke de bango en do na tikina bimbi tondo ya na kena katoni me baka ni vakarita ka tiko ya vaka rotaki ka marro italitunga na keni tukutuku en buku ni vi tambangau na ka satu mekiliu ke tu tora rau ni ndo sa semati gabitiko da vaga vinu vinaka ni sama itiko rango en na ISJ Fiji office mi sama nomundo communications director tiko na buku ni kena liutaki ka ngarabi na tambana ni media and the Feast of Tabernacles ni ambakyongo ronon dolu rosanga vulka tolu ka sandu talingana sa sanga ke to sabi to ko ni to ni kina na tambani vengarabi ngo na radio bulando vata o katalitunga kina misistitilia ni tini o ya na nonra suretiti ko na lubibiti Amerika mer tete baki na ken sangai me bolia ni sona yaya ni vitamba se na video production equipment ko ya dambeka na no muni rai dambeka ro ni vakarita kana tikinoya Binaka babu ni binaka wale ni ko daga mena tikinango kila ke baka anda pos babalangi. A great equipment captures great essences of events. Go dona lawan din era lo muni media go great equipment capture great essences of great events ke baka na tikina wanong go kabibi kina vira ke nando wali tuku si rando katona na metiko na bikasar nganiti rako me taura na uma todo ko ni kato ko ato o babi na kina bale ni dongo sa bo butu bina toka as a cameraman o gebi Amerika rosarangan na ni tiko ko me mai katona na historic occasion go au sa pag madala tikina nang brief ti wana maramambal na rutin riketi na nonra ataka donon radina na mata sauti era habi na katanga na brief mani ito sa vital no sarti this is a very interesting trip because we have a great cameraman who will capture the essence of the feast and even the arrival of our plane. Ubabli bina kinabali bikim ni kana titi bagitiko kina boli na equipment se bito ko nitiko bigebi na nona ngole sa sulta lang mena bibondon we mena wala bola ni ICEJ Jerusalem headquarters and no sul mena bibondon me accredita ke gebi to have full access to all the feast venues. Me tambaka keda na kai na kati me tambaka. Me listen me viti daka na kena documentary. Me ngai kamura kena na salababa ni TV stations. Era to kongoi viti. Kena vivu no telenga eto kena gorbi na diaspora me babalai. Vinaka vakalebu. Dena vinaka peka oroni keri gebi keroni na vaka madala tunga na buku ni bika sa ni satu wana tiko me baleta na ilako lakongo. Na boleh muna Uwa bina talawali wana kalau na bulna tal mika tal manasai. Kau kain damit singgo usah retire. I retired in 1977. Uwa madala tigo bir na 1980 mai. But from 1987 to 2010, pagod yun na kalau na rosna mul kali mana matin tu na sa iwur. Au vengarai bin pata keto na information keto anda Prime Minister's office. Vitu na Prime Minister so vengarai be tigo me berat mar. Me ada ben bani baram. Andona nakatakan ko, umatay talaga ni cameraman. Kaya siya tayo na TV beach in October 1991. Kaya nakatakan ko, hindi nyo siniwa ito pa ulit ulit tayo na diploma. Sa degree, o mga nga ni Sulebeo na kalo nakatakan ko. Nangona sa ako din ko makina na nonrobin bulay na turang ni kalo, tal-tal manasa ki tal-tal mika. Au kilatsi ko na responsibility ti ko Au kay Aurani tunga, aurani buliangan gue ya, kerawa. Iyo, nakakira will be all about me when the credit, when the ochina la, lo dochi kena credits. Aku sangat maturang, o bena kata terlalu vivit, merati tiba. Kira sudah mendengar endoran dol na US, as long as their names are on the list. Aku lebih bertanya kanggo nabo tigo me Amerika. Do sudah mendengar $1 US, viau, Porque sa titiba kena la lango. Para sa semata, na kena le bagara utte kili tuku na kena marroi, na kena katuni, na kena kamuraki. Ti me vidi pota na bese burbur. O singa la ko rona kambadi. Wabena vale we misisa titile na itini kero tona nu tokani vulio ti ratskuna. Kaba mi mitala be kemro una ke tupe.
namun ro within gomi na tawale mo ro within gomi no sa tiki tiko ba admin na no to Facebook page na kena sangai me boli na ya iyo na ya is na kena total kaya tiko it's about 3,500 US converting it's almost 14,000 udah tulis ngaw tal bika the more quality the better because why it's for God's work it may be a one off thing but na tuku go na tu na tono man balawe tina o tulis tono ngone ni una vera kata me olako sana produce the gochi na limarro itu tono one documentary vera to na Ministry of Information and the National Archives of Fiji blatango into na isebu in on the shema in on the roots of our biblical faith tina o ngana pero sa mga mas talsik na ko sana kito na numutsi ko may 20th September sa tengo na sende nga na titebe kinga sa TV kare mai kina ko sarangam sana hul kina ya yang lenggarem kina na time ko ba na bali na no tu vivando ni na ICJ de Jerusalem be Miss Ellie Blake na kana sol na rights na pamibi na vito sa kana long ni airport la civil aviation authority tu na kana policy in terms of security. Oto sa sule kede mai na vivando ni me karawan kana tavi. O na tanga bali bi tala mikro ma television ko amol kare o mas lokat ko me do chuna no wisha me ala ko me vici. Mata me ko na dana chuna va television na continuity me tambak kede chuma na ka mai vici lo me nga buka. Kana rakana announcement this is an inaugural trip to the state of Israel. Me na katoli kede chuma na so Hong Kong. Katoner tu sa subu may atong gisubo may usa tuira o na wala vital tala mika ni sana vito manich kumevia o tai o irami matare bula junior totoka mai dau tata kerong ge vikele chungan singa sa ochi ni kero form bote ke irami na tamana na 1976 mai rat school ai kito ke ndo lala go ya irami o serius na tuku o tala aku bula ono relala kita ngo raketa na to group na 1976 mera tukunai yo na tu bali bona kalau melatani tantola bati ko ngoni salongo sa bitu ko ker tungani wekem ni tite wekem mai melatan ko to ne la ko pinaka ai la ko na bagano ni mitu ke na nadam ni antu to pero rai da mai na ni kawan yo ke ni vese mai na buguni pilgrimage levo to ndo na mando no lo mai de biti ina nonda isema boga tambo in the state of Israel. Totoka wakoti visuri titunga ya ni rongo titunga na nonda kerkere waka mamastali tunga ni na radio mbula do bata se woti kongo vida na singa vida saramanda na songo do ya ve ni na krosa ulka walu krosa ulka dio ni singa sa teka vusaranga kina na singa vida ya te une krosa ulka diwa mengai woti bando ne kaono ni okotopa ndau vitu tiko na singa me da wen le kawal ni singa na kanabata ni wale tabanika usena sole ni wale whatever it's a 7-day going on 8-day event according to scripture ndau tiko na una unisoro wasero sobul katolwe na reda kin because of na sole ni wale tabanika 8 days ngai ndau tiko ni singa ngai ndau meketa kikina na na iwola vivingi se na scroll se na bosa ni kalo na ika walu ni singa do dana tiko na sim card tora na hoshiana raba sim card tora ya na singa ngendo mekata kina bosa ni kalo meramado ta na chiu ni sa mai dava na kana wili tiko na lomni dona baki sa bro te utale dona da bikalo mer sa badi wili katal na wili tiko over one whole year the whole scriptures from 1 year to 1 year the end from the beginning to the end they read the scripture singa ya sange do make takin endo wuli kina na wai it's the day of stirring the waters ya na singa kwa was kino tisu ngetu no kwa if anyone is thirsty let him come to me and drink and from his belly will flow rivers of living waters ya na singa saranga kina do wuli baki kina na wai na sim katora Totoka wako iti ndona ka yo mandanga wakate kia ndona ka na nungu wako ngeti tiko dua mi wili katalimanda na ibola tamuro wasia tiko mengori na wuna unisoro o wambo tike wakambe ka wala ko tiko ni lako lakungo o na sanga mandanga mi wili ka mera ni mbuto binaka toka yani na vida na ka ni ber ni unge ngole yani wako ngeti talitunga mi una sema tunga
Ni se mo tinga mai ki na radio Bulando Vata, me wakawakarita ka tika ni au Gabby, ni gona wanoa ni rau ni nangai me sa rawa ke de kina na ke ni tal no weekend to senga ni ada rawa. Bole tali tinga weekend to se wo tingo e vida na singa, rau ni to tete waki tiko mai ke mani $10, $2 se $3 nei lawa ni Amerika, sambiu tali tinga ni na tikin doa na radio Bulando Vata, ka rau ni Zel mai kina. Se mberanga ni nrongwale na turanga, ndo tali beka na kau ni via wasia mai, nro via wasia mai, waka mama sting beka vir na lubi viti na ngono vina Kongo, se nro via tatau beka vira. Niliu mai ke. Naka una uve tolanga na ngono vina Kongo, na wa vina tatu na kaloe na onda vise mai tin dindi na bona na tukina, dindi ni taivi au wale taka tu ve taltala mika na utaru tu saya dapat kutio wiki na kaloe 2 weeks ago grande teki veo na nongo 10 year multiple visa meu tu na bonongo toka au ngai tu vital talemi ka wa mbota na tango ni usara ni sema saranga ver na kanta tu mai viti o mi vital ngai ke matango it's only 1 hour flight yo via wa bina ngabali na kaloe na ni vese mati wa motin sa kana ngona ke lele weekend dan singan tu ni kila ni atu na tali tunga beleta na tun ko talmi kana di matalo tu resa mati umai yo lele barna barong tu mere kala na kurang na tabago Anglican Church na tinangu na ulma tu ne tal simile derlala na Methodist Church 1994 wangirin ramu na CMF 2010 ang giring kita na worship team at Calvary. O sa ko rumah kita may nasong-song galot. Yung go sa Seventh-day Adventist. Ay siya may Shabbat Shalom na Holy Sabbath. O marowale ni dola bati ko nang unisala na kalo mo mayroon ni bibo raramat tilay kina verna no gito kani. Rumah tal tungan doni una na oti ni song. Niyo tina 1,000 kani millennium years 1,000 years may loma lang ni berle sumbu may turang Jesus Cristo kene New Jerusalem nas ada ni songa na Sukkot which is a feast of tabernacle so this is like very inspiring connect saranga mena no faith songo le dago songa no sa kera tal tu ano mindi muslaki soli tu nan rak binaka soli tu nan bolang alala na budi taiwi ngarabi kama mi bitalang wa berno we kandar nang wali tu be bite yo bo minat ka tu wale we kam raw una ke tupe ke kemni ke dan lu be america ni sa tete we mai ke kemni talangan sa na baro ngoti ko ani na raw talangan ni tiki tiku mai ni lako bibi sana lako mati ngor na lu be bite na bidana mata na wale bo binaka we unga ni berni itini Wabi bina kabali ke soaran do tarom beka o klan ya witi na sinron la ko to doko sinron la ko to na lewi burabura yendo na kaya kere na kalo na sakara ya wase tin kaba sakara ya wase tin kaba gine tin kawo no kala ko en vamos maso tikin na kalo wir na maten tu tani kede ke burabura ke rauni rando mole na kani specific saranga na venue i Jerusalem specific talaga na event na Feast of Tabernacles na sole ni wala tabernacle sana sole ni wala kada na Feast of Tabernacles na dab mendalita ka menda lako kita ni mateni tu ke de ke burabura menda tambani mendali sole butiko ya beira ke der na sanga ni muria na ibagaroya na sanga ni sobara kina na ibakalo ngata na kalo kina mateni tu o kila witi tu ko sindo ni lako ibiki mami saroni la ke mata takati na bi mateni tu ya sen no mateni tu witi meroni tasoro ti kumikin na nona taka mana na kalo kina nota maten tu obi bina kabali wikim ni na baron ti umai telah wikim ni una yana no ni watarati ko merani ke mamila ko na batabatongo yana ngone ni zoom ko na wale bu gebi na taka ni kita nona ti mana kalo na langilang na der ken to kai Vinaka wakalevun da wakarome ti yavi pasta Mika ke Gabi Ambaringa and radio Bulando Vata vinaka wakalevu na siama tiko mai nro kalonga te tiko na turanga ke na wakawakaro tiko ke na lako na Feast of Tabernacles. Sa may sipitongo na vitu e na dono miniti sa uti toka na nondo tungona ni veronga din domo e na kavi ni kua dua mandanga na nondo tau sera me tona mai viva ka moade te ki tiko kina e na kavi vinaka ni tusi tiende ndai wiki to Amerika.
Alifome katu initu Ruvini kaloli atamata Salanandina bunimula Kotisundu anga Osulia nanongumbula Lesutali kiwe kebuni Nungu turanga bunimula Alifome katu initu Ruvini kaloli atamata Salanandina bunimula Kotisundu anga Osulia nanongumbula Lesutali kiwe kebuni Nungu turanga bunimula Tisunongu turanga Tisunongu turanga Nungu bunimula Main makena bukungu Awolian nomandra Aukilanyu yang lebu Seminabe nomandra Neboli nungumbula Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Kilanandina kinada Iyo seda kabanga Damata bakaluluma Ngokoyam Angan revana bisa Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Ilanandina kinada Iyo seda kabanga Damata bakaluluma Ngokoyam Angan revana bisa Tisunongu turang Tisunongu turang Nganongu bunimula Main matena bukungu Awolian nondra Aukilanyu yang lebu Seminabe nonandra Mewoli nogumbula Que comilira kitu Bandaran bulatu Oh raiwe tisu 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 namu turang Namu bunimula Main matena buku Awolian nomandra Akilanyu yang lebu Seminabe nomandra Mewoli nogumbula Tisunongu turang Tisunongu turang Main matena buku Awolian nomandra Akilanyu yang lebu Seminabe nomandra Mewoli nogumbula Akilanyu yang lebu Akilanyu yang lebu Seminabe nomandra Mewoli nogumbula Akilanyu yang lebu Akilanyu yang lebu Seminabe nomandra Mewoli nogumbula Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani